Mu ntara y'umujyi wa Kigali umukobwa we ni ihohoterwa rikomeye nyuma yo kumenyana n'umusore kuri WhatsApp akamukorera bya mfurambi. Mu mujyi wa Kigali umukobwa ukomoka mu karere Karuhango yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Muhima ameze nabi afite ibikomere bikomeye ku mubiri nyuma yo kugirirwa urugomo n'umusore bamenyaniye ku rubuga rwa WhatsApp. Uyu mukobwa w'imyaka 21 y'amavuko avuga yuko yatewe ibyuma agasambangwa ndetse akanamburwa ibintu bye byose, igikorwa cyabereye mu ishyamba ryo mu gace ka Shyorongi. Nkuko abivuga ngo yahuye n'uwo musore binyuze mu rubuga rwa WhatsApp amwizeza ko azamufasha kubona akazi ko gukora muri alimentation. Nyuma yo kugirana ibyo biganiro ngo yamwoherereje itike imuvana mu karere Karuhango imuzana Ikigali akamugeza Nyabugogo. Akimara kuhagera ngo yasabwe gukomeza urugendo agishyurongi, aho uwo musore yamwoherereje undi uza kuza kumujyana. Urwo rugendo ngo rwamaze amasaha agera kuri 4. Bageze muri iryo shyamba rya Shyorongi ngo umusore bari kumwe abanza kwitwara nk'uwafashwe n'uburwayi aryama hasi. Umukobwa avuga yuko agerageje kumwitaho kubera ko batari kumwe n'abantu, ariko ako kanya uwo musore ahindura imyitwarire atangira kumugirira nabi. Yaramunize aramukubita ndetse namukomeretsa akoresheje icyuma. Mugera kiri mu maboko ye ngo yamwambuye telefone ebyiri n'igikapu yari afite ubundi arirukanka. Nyuma yo kumugira nabi ngo namusambanyije nk'uko abivuga. Abaturage bamumonye nibo bamufashe bamwihutisha kumugeza ku kigo nderabuzima cya Muhima, aho yahise atangira kwitabwaho n'abaganga. Uzayisenga Josephine ukorera muri kino kigo avuga ko ngo uyu mukobwa yagejejwe mu gitondo cya kare afite ibikomere ku mubiri ndetse yanahungabanye cyane bikomeye. Yahawe ubuvuzi bw'ibanze harimo no kudoda ibikomere kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugaruka. Kubera ko rero yari ameze nabi ngo abagira neza bamufashije kumuteranyiriza amafaranga n'ibihumbi 27 y'amafaranga y'u Rwanda ko musubiza iwabo. Nubwo uwakoze ibingi bataramenyekana ngo afatwe, abaturage bavuga ko ari igikorwa gikomeye gikwiye gukurikiranwa no guhanwa by'intangarugero. Gusa ubwa mbere humvikanye inkuru nk'izi kuko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko hari amatsinda y'abasore bashuka abakobwa bizeza akazi bakabajyana ahantu hitareye bakabakorera ihohoterwa ndetse bakanabambura. Tugana ku musozo kandi inkuru irongera kwibutsa abantu bose cyane cyane urubyiruko kwitondera ku mibanire yabo ku mbuga nkoranyambaga binda kwizera abantu batazi neza. Ni isomo rikomeye kandi ku nzego zibishinzwe zo gukomeza kurwanya ndetse no gukurikirana ibyaha nk'ibi mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Ngaye ngukoreye ingurabereye mu ntara y'umujyi wa Kigali nubwo hohoterwa yaturutse mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango. Mbabwira n'ingende cyari Obi nangi ni Obi Time News mu ntara y'umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango. Obi Time News.